Samo namahuro. So ya mame. Abrenyina. Yabason yahuro, yabason yasaro, yabason yatuntomo, yabason. You are ya okese ni apeja yatuntomo. Osia otike mo. Osia wofie wasore we ya adwuma wa wodi wafidie atoa. Adom 106.3 FM. Bia wo biara nchia kase na edifi nyame agya oba ne sunkunkun dimu ede amawo. Ade achia bia Adom epono abue ede amayen. Boss ro no boss ase otutu nsu a. So otunsuo na wo bowia. Didin en bunyam kan dina na ase nka ayeye ne ntonton ne mpaja ere dia. Shirani din ya yana kasiye sadi ya sofo yi kan se obesoma urade na wohoro no ebisa wo ye mame abrenyina osia anhwe ya na kwese sasemo no nye no kre batie adano a Job enema nyina afri ni sano osore ye no si shranka urade din hey why the between shire urade in time like this circumstance then you say we are urade me da so shira enke urade just say Bible say osore urade when your friend offer the sacrifices of praise Ebre modern ebre niam nyina hihisi di trust ni nyina motumi kansa urade me hira me soro atuntum so yema me abre nyina abusha wanya bie no ebia nkwa no enkyere se nyame nye se bia de pabi wonsan kan bia enkyere se nyankopon wonye enkwa da nyankopon de ama enkwa no de ama no eno kuto obi pebi wonye bi seven producer sabre bi kura na ye di oxygen esisi ni so nyame mframa wode ma no efiri no mwako ana esi asase so dia ya boaboa no so ye be ma ni bi wodi nyame mframa no ikura efiri mu nko yo ya si nyame nye hwe mame waye bebrebe na dia ma ho eno ntina abreni bre nyina no e se akusore no ya tontomo no ya pagya no ye ne kese enti sabre ba bibia da wo biara
Eni bo nyam ne nase ne ntontom ne mpaja bia fama obo ade. Obo ade. Ede no boy. Obo soro. Eno obo asase no a wonam so no. Obo soro no obo asase no a wonam so no. Obo soro. Asase no a utimi de wonsasi ubu se we asase we media. Ye hye kokan sei. Obi na ye na anam so saa no. Utimi de wonsasi ubu kan se we ye dia. Ye busua ye dia. Ura na nche obabo. Kasi fa de no kona mso meji masase. Bia de befa ne ye behwe. Tisa otumi ye we mu nyina wonam so okura wonam so kura wo ye ne dia no a ade ntina won sore no na on pagya no na ye ne kase na won fa na ni bonyam ne na ase na ye emfema no se dia no pay ya ma so ya kron ye so dia ne bonyam ese je na ase no ye no nkamfo de o ye ma ye ne nti ya basum no ya huro so ye ma ya bra nyina wo hwe kwadai so wo ba mo ban si corona ipa de when I won't rock around also. When I won't rock around also. Now, ye kwasra mu no bi. Eno ne na no pa ne kura ye kura ye kwasra bi. Na so nyina na chi, wo mo won't rock bebrebe nyina so hunu so. Wo ade pa na wo. Ya so urade nyankopon he so abo ye ho ban. Urade he so abo ye ho ban. Awusia anopei ebia obia no fanase ma no wai de awurade nyankopon so ye mai to bia to be hia sukufo to se ade o ma yi na kura wo na ebi hihom kotoku na kasa no mu di agro nyankopon he ni o wo he ya so papa awurade de o ye mai nyina ye ba somo no ya huru bi so ye mai abre nyina corona ya ba ewiase na so awurade da so krai mu wunyaye ere tiefo nyina sha wonsa wona wo Ghana ha wona wa ma no ne yonam kwa so kwa adwuma waduru ho dada yonu kwa de wo fi krom ha kokrofo froso ewurade ere wasema won kra aso be so onko de taban so akọ na ho won so bo ho ba awowa won na boni biara amen won ere wase nshirani en bonyam kaudi na sie kaudi en tonton kaudi when a woman on near na US, Holland, Norway, Spain, France, woman Maryland Fonina, Italy Fonina, Radia was Simawon Pa. I don't pay a giant Honshawansa, and I do a giant Honshawansa. I don't pay a Sunaboy Hobine. Hey, so na boy hoban. If you cell phone afidie bia wo sum ye ho. Wo ho de no adom anye dia. Oban bonye dia. Konsanye kese wo yenso. Esro so botutu na amasi ye wo cell phone adwuma bia. Poboni biara ababo ade tie bia no wo awurade nyankopon obema wonsa aye kese ade amayen ma yemfiri mu mfi na nkurimdie nye dia Adom FM. Jaya ho ye jaya kra ne di pedia sha wonsa na dia ye ne yemma wona wo school ane onso wo fie Amina wa fa ye funu no a wo hunu so ya ji na to hospital na Awurade fa nsa eto no so ye de kasa de nyina nse wo Awurade wo ye kese na wo ye kese pa Empire nyina yebo ewo yen Awurade Yesu Kristo edin mu Kame why
I'm a chill beam. I Adom 106.3 FM. Adom Ahengua nim dwumadi na yede bro. Ye papa bishop ya usons and dwumadi so na wuti. Benindi Ofori-Atta ye mame Krista osai mensa na de kwa akomo akaso aka ho anfa nka ho sa na se wa medru. Ana pa ye no hia na imsa ho ye boso no we se ye papa de ye sie ni so se ye nkasa mfa ho. Na yeshia die bi enso mfiri mu na eya de pa ye betumi aboye stewardship and I say steward so ade na ehya wonsa no ade na kura wo no ade na ye de ahya wonsa ade na yesehwe so no na se hweso ma me no enura ye ka akusi se kase hweso ma me nta se hweso sawodia ti se wo sa adwene na so nya sa adwene no o ya obeya ne saudi apepepe why ni na onya adwene bi se ya asomasi ana obenten dia adenti na wo se e kasa ne ma wo nyina ebusia ya bo mpaye paye de bo pa mai ba ko wo pe wo mo mpa bo ene mu gidi wo radu nya sem kitwa ya bo mpaye pa batitro bia na wo se me no ye nya ne ma ba ko mienu miensa ye betumi asom se po ye bo mpaye de nanso ye ni da ho ye bo mpaye de nanso ye we ni yesu ban a ye di tu anamon because wo mpaye na wo hu ne wo so ya mpaye no enimu entina busumi esiye ni so say a month of stewardship a month of stewardship adwene about timane say ade na nyame dia obi dia ana osemenhweso na wo behweso a wo hweso sade ni oni no ya show onsa pepepe to hweso say ade na nyame dia Matthew chapter 25 and 14 ever from Papa Noah sesikyo Nikodia hode ma ne nkoa no de na hia wo man se Bible se mo bia se de na ho de nyuma asitie ba ko ba ne nu ba ko ba ne mienu ba ko suso ma no ba ko Bible se entemora de onya nu ko ye adwuma sara nso na de onya mienu ko ye adwuma ba ko no de otutu fom de sie ho minni miwra ba ko on to petin no eho ana opese utwe firi etimi shroi na de ni wonyina de I was on Facebook Adom 106.3 FM Facebook Adom 106.3 FM and I say YOA Adom Ahengua nim ko na all like page na abomodi answer obe share like the page and share for our suggestions no comments Fabra Ibisum Mercy Ekuban ono de na ode rade nyankopon ase e wan Bible na we say the grace resi enu asiama ne saso a we nyankopon aye no a de say nyame ayi bia man pa Yvonne who can I say amen agata from Paul ye ma me ba ko Holland no butu Holland Amsterdam no butu say God richly bless you and your team. All right ye ma me Krista e wa hasi anu ya na okoya yumun bi mu oba na wotwi ene na wotwi ya haya ne wo yeni ba bi akọ Krista mpacho memo achiba kasafidie so ye ja so Ofori-Atta na ho te sei ya me adu ho ye pa ana pa sorry na na fo eno de nzi still worship ya ya de o papa de me bona baso bona baso plus continuous enye izu na no continuous na wo kanu eya na nye se bia ofi aya no aba ai sek hawo wonam tema tema moto we iso ene ya na me awon tiasu moto we se hwihwihwi kura no nyame de ko ba na efikire ya na mabezisa nwa gukan iso stewardship all right na yankasa that's it it's here chief the TF Joseph Papa Matthew chapter 25 14 ya ebe Monday mitie enra mitie na mi hunu se mabobobo ne tofa abesisi so na stewardship no
na ye sha ase na me ye hwe 4 principles bi enema 9 bi a se wo ye hwesofo a esese wuhunu na wo de ye adwuma enti no principle of ownership eno de obo sokora nora ane se obi bia wo asase su onyame de bibi ahye wonsa na sha erade de ahye wonsa no opesa wuhu ade ne se eye wo dia no ne se wo dia wuhunu ne se eye wo dia se eye wukunu se eye wo yere se eye wo ma se ye adwuma a wo je se ye pa bia wudie no hune se sa talent na se nimdie na onyame de ama wo afa ho no esese wo fa ne se wo dia na won se de bia ne ba bia ye problem wo ye se obi de bibi hye yensa se ade ne ye yankasa ne ye dia sa the principle of ownership no de yetimi oni de ye adwuma kwa ye dia but se obi se hweso mamea ho na ya na challenge no ewo enye media enti no me ye ni bia enti na ye ka principles 2 no me the 2 boom ownership and a responsibility the sense of the principle of wasadie esese woje enti woji ade na tumsa wodia no enye enough nye nonko a esese woje nse wasadie se ye de ade na mame no esese me wo hwe talent for na omo ye miensa obia according to Bible say brofo say according to its several ability enti ebetimi aba say wo ye multitasking wo ye niema bebre but wo betumi ayenti de assurance o say according to its several ability wo betumi ayenti ena wo de assurance nyuma dos nso wo betumi ayenti ena nyame ma ho kwan ema wo mu bibie ni wo asase so a wo nyame ama ho kwan a ebesie Bible say man's ways are of the Lord onipa wa kwan no e sherade ensa enti ebede no nipa wate wa kwan ase enti no se odi bibi hye wonsa enya ne dodo no ena ewo se bo wubirimbiri esan se wonu nyame no bo wo no wonim niema wodi agu mu wonim ne ewu betumi aye enti na ode share wonsa no se anka wo betumi ama wo bia 5 but adenti no ma wo bi 5 na wo koma wo bi 1 because the okita o man 5 no na wonyame nim se wo betumi the 5 no aye adwuma enya 5 aka enti no na onim se sa nipa no o ye responsible se obia bibi bebrebe e hye wonsa no o ye responsible se say eye e pese nia ye de ahye wonsa wo betumi aye na wonya keke batu be ye ni yi case study ya ye de ahwe 5 no o ye ni yi entemara responsibility say entemono ema no because we only ade ani entemonara no oje musa ade na ye ne dia entemara o say okono ene wo frɛ wo mu ene wo se woje enti the fact is say woje no you see say opportunity be eba ma wa na yese je na hwa you need to own it. Yes. Me ana say tree na fa me yere me ho a me say mission fanisa wodia so fanisa obi na di jame na hayen Ghana so wo fanisa wo ye mu bebre na yese number di oje 1 no obi na di jame obi na de me be jame o de ne be ja hwe me ba so be ba na ne ba na se no de wo ma ye kama
we ba no de no ma wo na ya na medwene ho a menti ase ese obi de ne bejaw anase wo koji obi ba se wo ne na etena wo ma eka ho maka ho obi timi go to the extent say esu aduane ne ma bedie na wo bi no nso so ba ne bedie na ownership ne responsibility no ewen se wo bi de na de ma wo na wuntimi nhwe so a ka kire ne se mintimi nhwe so bia eye me fa ne se me nyinimu ikotena baako ubegina nipa no me bondi a kire ubegina fufu so awo a je so awo no timi se e de abenkwa so de o de fama fikira je fine o woni nyina wie na wie a na ayi no dokono no ana se guy kono ya je kire ho no na esi ho no a ase ayi ferment no e hura e di amam eno di wie o te wa na utunku o so di fufu ni e wie utunku you see this sasti worship no me ya na menti ase sheme ba mame sheme juma so mame sheme dan so mame se wo mpokra wo han dan na wo tue sika emafie wura wo ye steward e wo dan na fie wura de ama wa wo hye so no enti e dan na fie wura no de ma wo na wo timu na wo hye so no okotena mu no eniema nyina e wo ne ba bi pepepe edie benti na wo firi mu a wutimi dwiri fie wura no enu oma ni nyina wo fie ni mu sai no do no sai no dan mu Jessica, stewardship is not about what Jessica. It's all about ownership and responsibility. And Jessica which ye but wo ye adene se wo de pepe no so ye wo de aprekopa wutu anamon bia because ye wo fie na wutimu a won hwese no man nse wo be je no man enti ne san enti no se wuti fiem na wutu aka ana se ye aban bangalo ana se eye wankasa mpo obu onu ankasa ni fie kura wasi no ennam se no woti obi die ma no ntimi nye ni ye enti no ne de na wasi ni rate fi no na wasemu so wa nyu bi die yes enti no the still worship no ansa na wo betumi ahwe so yie no agise di kan wo fa na sa wo dia eya wo dia prekope eya sa ena nyame nti na wo kwe mate o say you thou faithful ye beba ho na ye de ye nyina sa ye de man no o say de man na no mokoye obi ade ne de ko o say de man no say me na menya 5 talents yi me de koye adwuma o ka me no just me dia ye de ama me de koye adwuma e bia na wo te ho wa pe adwuma bompa ye ko todwa ni musu erade ma wa adwuma ni bia redie sa enye ni sa mpewe enye mi mpewe attitude kura na o de be kwa adwuma ni mu no na wo kura nyame kura nu ho so ma wa adwuma no esanse ahokeka obesore de akwa adwuma no ena adwuma we kura no entua ka ye mesenki ye nyina ye nya adwuma obia na ketua baso no waje no na ketua waje ne so nani but wodu hu nyina hyem enkura na wo kire o made a no afansa wo ma na wo kire o made wo ma na wo kire o made nti se wo ba wo be kire na de biara David sir kire ni biara nti se wunya sa sense of mediana which is the ownership now what the responsibility what the ehwa kade no ebeka ho essence wonhwe ma wo ba nsei wonhwe ma wadwuma nsei wonhwe ma wo fie nsei wonhwe ema wo sofo congregation ya de ahye wonsa no wonhwe ma wo nsei na me na mte aso no aso na enyo na ate na me je no overseer the fact say watumi akoda aso de bebre wo ho menye founder onya founder but aso de bebre wo ho na ase wo call resurrection power living bread ministry akodi sofo enyo na ate aso de no na menye na nyiji na yote wa maji en munyam dia wote ye no kura no dia nyame nam no so te ye no
nyamedia enti wo a wo kwa akoye bi no as osofo as a church worker as a church member no eye u oni church no eye wo dia enti se u oni se wo hunu se eye wo dia serious business kase bi omo kan se mo asore mo ye de ho mo asore ya asore no wo asore mo se da bi ye nyina ye mo asore ne mo se ye de because ye ntisti what I say eye because ye nti hweso mame. You see, the moment obi beti asori na wo beji atum say sa asori na meko no akwaje membership form no afili bi no e chesa asori ho so ye odia bi so ye stakeholder eti ye odia enti wodia sesa wo ye ma asori no enyim ehia wadaje ehia wo bre ehia wo hoden ehia wo sika unyansa fa ni na bra fabrem so wo die bi ye odia So that is what still worship is all about. I see. Media. I Adom 106.3 FM. Adom Ahengua Jadi de Brown. A month of still worship. So for you said, why when you said when you be? Who says watch me? So watch me beauty. I'm a Russian. I'm a Christ. I see preaching my Russian. My Russian. Oh, my Jane. Yeah, you know what? Now, what to say? It's Adom. Where are the way up? I'm also don't cry. I need to move. So for still worship, I can't want to said your mama. Christian Yako Ghana is super near by your tibia pass. I do the year Juma. Kakani, your question. Or a Benjamin Ukrano, a problem. Why you so posing where so Jenny, a Dano or Timono, I said was Yano. I just say officer about by inspection. So from that, maybe if you balance, well. So it will bring you on my say, be an officer and answer IGP or Baby inspection. So for you be chief from one scrap before more. Yeah, now you can't say net one wine, the window near there. Yeah, just a yen taste. Oh, yeah, but some oh, no, to send you a broth work as Libya, no, my Christ, I can. Yen own. I will focus you. That's an okay. So I like ownership. Or like University for Golangola auntie or can hear Febby. Say, oh, no, a dear no be dying out, dear mamma. So Timmy Fanna said a wow, dear. Yes, who will be at the social. About dear. It's me cow. Baby, me te, Siciana. We set me fiura, a shed that the fowl. Now, Bribia of Frey, a bomber basso. Oh, Sopho, what's happened to ye? Why are you? Yamin Shirau. So, or da. Because also when you papa. Or da. The papa. Now, sometimes, you know, or bet you will be at the NF answer me high and put my bed to am and found me. Say, Luvas, I am in train fuel. In train fuel. Sir. There is no need. Pipe no pine or train fuel. I said, what, my trackle? But awful. Sir. Yet still worship Nasia and Untinia Casse and Crophobia, a Jumaku be a walk, Crum ha. Ya can almost fan chami by winning, a dinner dear me more da. You will nip up a brew, or casse, oh, hi, a dime. We are as messy. We are dear Juma. What kind was a man from because they are known, sir. Be on bed you will be bino, and yet tire. Just say. Enfano hukura. I say one suffer. Woman crossing and cause some shot, dear no when ye. Yes, of course. Oh, and you know, so sense of ownership na any hono. A say and taste worship nasi. Nasa ya taste worship asia. Yes, will be at the end of high. What triaka? But as a say, ofana say a ye wow dear. Wow dear no in coach. So, yeah. And yet, microphobia or Kwaji will be dying a full house. Nipacron will be catching and say, Omra me check it, Omra Fiho.
wɔse wɔ sɛ mede ahae wɔse mese yɛ akɔfie hɔ na nipa koro no tia no na so sɛ ɛdan no baako yɛ yes wɔ de yɛ mponkyerɛ ne ekrom ha na say be krom ya da binya hanya odoko side wo ye yi dan no baako asi wo de ye mponkyerɛ de mu de we na ka de ye ni mponkyerɛ ni ya wo koda nso ma ya wo ta afa e ko baabi dan no baako ye yes wo de ye mponkyerɛ ni ɛda nipa dam efie wura no da ko ɔkɔ hɔ ogyina o didi nkɔma na cha ho hu ni ntia ɛsɛ ɔba hɔ no so it's my house, it's my property. Ti me ba be to ogina ha o te we asem o mu gina ha te we no bisa se de na wa ha no mo pese o be ka no kre ti o de ani bre ekobie ponkyire bi egu no a ye huri na sebe wo na wo ye ya ka wo be yesa na so ponkyire wo de ye den wa mo we wa mo yesa sa ni pakuo no wa mo we ponkyire okay. so a sense of ownership na Mama Krista eka ho asem esese ye nyina yenya sa adwen no se ade no eye mfa ne te se eye media asori no se sofu bibia de be hye won sa asori sei wan fa ne se eye wode a untimi nyeda untimi nye ne yi teacher ni bia obenyan se mebri aka o ka kire nkwala no of course nkwala no ho ahomte sometimes o ka kire mo se mo ba mo ama mo so me betua meka nti mo pa mo mra mo pa mo nyai a teacher yes to dia pa nka be kan sei wo dia ka be kan sei won se enti ye aniema bebre wo ho a asofo okura na ye hu yey asofo de ni ye na ye tetwere na se enti se ye de ade hye won sa akanfo se wanhunu ye cha unhunu ye fa wanhunu ye cha unhunu ye fa ana wo ye obi ade yi a e ka wo se ye de wakoto asore ya no ne nipa no so tia na etie na wo ka se nyame so ne so wo de de na so ne so nipa no a eso te Yesu abegu amon ko aye handi nipa 20 na ma wo na eso ate aba 18 nyame yini di o aba 17 o si nyame yini di o ada rachadu rachanyandu enti no see was a sense of ownership no and a daya akoma sopa ebe kawa kuma ebe kanmoja woda wona awrade nwankuo ya ye de share ben sei esese mitimi ehwe ne yi etesane Jacob ekohwe na sinwai no edu ba bi accountability time o ka kire papa nse wunwai no onuma aboa bi kire wonum kura midi shemu midi shemu time one aban eshia no ho chase no Exodus 31 wasi wunwai no kura omo ayira no me pa bi di shemu obusan se nwai no ba kokura ayira ndeche se adwuma na no woye no ofante se ono na adwuma oye e wom se laban sisi no awonyankopon ohira no osisi ne de nyame ehira no e bi se ofane se ono na dia abusia stewardship ho asem na yeguso ayekan sofo kofie je na otenenken ya na de Emmanuel ka ho obeje so Mama Krista papa yeko me pesa me ka bibi and say so we owner is a right the tree as I said you're right owner into ownership no Emma will right to say geniema no into principle of ownership yeah Anna so wo fa no say steward shosof one yeah is a responsibility okay ownership is a right ownership is a right and stewardship is a responsibility okay ownership is a right and stewardship is a responsibility and you know wona we are hwesofo no e hwese debiano ube make sure about your responsibility no can you treat anything asudie exactly thank you asudie na abeda wo so no wo be ye ho adwuma very important
tite said ye keka ya de ye mfa to hu profession bia wo find yourself profession biara occupation biara wo find yourself wo mu no eye asudie ma wo se ya asudie wo be ye na wa ye ni ye eye asudie because we are shesofo who's a Methodist for more church go more for from stewards. Yeah. They call them stewards. Men shut down new Methodist intimi can't the omo ye ankasa. But meaning say yes idea no. It was a chauffeur. Chauffeur. Enti no ye asudie emau. Enti say obejitu mu say ade we meye dia. E ho aka de no. Ese se wudi gu akwam. Esan say dienti a wo ye wo profession and as occupation na wa fa wo yen say onyame de ho ahoden na ma wo say according to their several ability dia wo ti ha wo ye enye obi a ne betimi aye papa radio no be ni 25 years enye obi a ne betimi aye software dia wo ye enye obi a no betimi aye but onyame de ama no because obetumi aye o de ho ahoden ama no nti o de ho ahoden ama dia wasudie eda wo so say ube make sure say sofo na wakwaje ato ho so ube ye se wuntimi nya na wonye ni yi a enkwaje nipa bebre pe titles but akadie no a wo de be ka title no ama na ye complete no wuntimi enti stewardship nya about titles. Stewardship enye about we na me pese me ye na me ye. It's all about asudie. So what jia to mu say obeye radio adwuma ne dia. Wa asudie say no 9 na so obetina afi ya. Wo betina akiri. Tun so na wo tun say. Enye say duru na 9 no won kwa de duru say han de aye no. Na me ba no am excuse ba ko de bia de obi tina ho. Debi. Asudie eye asudie ma wo se ade bi ho no de ne nsa bible say na wo do nsa ko funtum ade ne se wo be hwe wo chi ade no ase yen hwe achi stewardship on hwe achi funtum da de no wo do nsa ko num de a wo di no akwa ase somko yen hwe achi that is stewardship enti ansana hwesoma me na wo be oni ema na be ye wo right say who only na be ye wo right na etumi ama wahu say oh me hweso na asudie we hweso no enye de obehweso a be hu na asesa krata nyina na be ne dia enye wo dia hweso ma me no so enye wo dia but oh hweso said ye ye wo dia okay because I hweso said ye ye wo dia ebe ma wo sa right no ope no ama watumi ayi na asudie na da wo so say me ye teacher ni class 1 teacher nti esese me bo me homodin bia fan se wa dia foundational classes no ye de okoto a na form nti se nkura na eku omanim no mo bon a we hono wa nye ni yi nti se wo mpe foundational classes akato se mempe wo kwa abrocha professors na emo mo kire first years atiye se be ja ya femu haidi gise oh ya kire sa ya kire se ade ne de e na American stewardship no we nya nte ase de a wo be kire no akire wo so nye na we si ba bi ho no a gise wanya masters and na subject bi wa wotumi akire I say eno de your qualifications sa okay said the odin no ade ba here na say professors kra na mo shase no on kra na chire tinka ye kra say se wo bi wo masters kra na nka salary ni nyina ye pe en wo kwa class 1 ho e ko chira dia e ko chira kra nken ha wo abumanim tia hwe me kra masters na yesin kwara na me ko chira ma eno no e na me ka say so obi ani say so si hu ade na ye tua na ka ho ye tua na ka pe ne degree but koko ye adwuma no e won kwara kan ye hwe ana senti na obi so kra akwa ye nursing na afi do na akoto akura ase o so won ko
Sadwin no. Obi na kwa community health too. Community health. Eso opikrum. Your community. Eti adu ko wasemenko. Media mi pekurum. So, and it's because all comes back to the fact to say, stewardship no ye nyanti ase. Ochina nyame ya do so for ji. Kakra bi wa do. Nenka scripture bi na me sere na maka in a minute. Ani Jacob. Abrante ti o hwehwe mu. I have been with you for 20 years now. Your sheep and goats have not miscarried. Yes. Nor have I eaten rams from your flock. I did not bring your animals torn by wild beasts. I bore the loss myself. And you demanded payment from me for whatever was stolen by day or night. This was my situation. The heat consumed me in the daytime and a cold at night. And sleep fled from my eyes. It was like this for the 20 years it was I like was this. in your household. I worked for you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flocks. Adina papa na ye o. And you changed my wages 10 times. O chiri gina se de o ye ni. Oh, and so for me, baby, I may share. What's the verse say chapter 7 verse? Genesis 31, verse 38 to 41. I was like ka ho nyina na bo hu still. Baba yo bra you. In Rano cry, you ria. Go for me. Yeah, me pay candy shape. Steward no. Steward. Oh yes. Yeah. So for we no ochina ye be fa firi ho. Ayira na me de and there. That is a responsibility. Me. It will be the Nisika ma was such a so. Na ayira. Na wakosa akoka chensa ayira. Me assembly at 2 years at university. Ya kwa hwe nkrofo sika so ne de kwoto baabi. E na nkrofo di dwane. Ya ne akoka chen nkrofo se ye de dwane. Omodi omuni hu. There be still. All right. Nabi kia de ko ma ade na nkura ankasa. That's still I need. Okay, you be see ochina ye ba betra so abusiafo ayede. Stewardship hansem ne eguso a ye kan na ye kan so na je say Presbyterian for so guso mu di djuma yaf eye mabunu a wo asafo no who said the Niamapa and National Center also Massadia so be yes, young adult fellowship. Modiano no ye. Etiom Gusua Muyajumadi, na Jumedia Nesso, Omo Trasso. Could you for joy? The TV Wako Taumachi, no has a beef here because come on. I even know when I Blukuma Resurrection Congregation, and Omudi Sedjuman. And Tiabusia, Mugusua Kamo say, Bomodiana, we young adult Bomodiana ko na bitumi aboa. All right, abusia and the TV official of my father's house 8 o'clock pepe 10:30 ni apon so for prempene bishop Nankasa and I saw for nkae no nyina etachi hese dwumadi no bitumi akonkan. Ye ka say ye papa book no ebia ba. Don't despise little beginning. Akoya ye man ba ko say na me de na wo ground with timodi and now the way see amame and me kura me shuro na me ko she ha ono and antina bishop kasa say we said don't despise me sure say akwa no sa and then adwene no wontim don't despise little beginning sabuku no ebia you ready o sabeka bi o freye ni a tietia 0509 1510 0509 1510 fresa number is offer number is on sabe kan woman bi wo say wo hia woman bi pa wo hia woman bi papa I was saying ya kai mo say ambulance no jumadi no asampa etia obayansa foso ya mo boy me aton Bishop say and one say Fausika Kesi no fafa 0244710311 0244710311 Fausika Kesi no faso na the faso Bishop be kase nyame nshira yet me can be but Gideon obi ba afia was the policeman number police for no Ghana
abusia stewardship ya de betumi aboa ochina ye bekenka ma mo papa Within the Ofori-Atta, my crystal segments are quite cool. So for J, Sammy, Iowa, I'm sure Papa, then for you, man, a boy. And Yamidiano, say it. I saw now because there's a bar. I will try my dear. All right, I want to Yamisha within the Ofori-Atta. I don't do me out. Matthew chapter 25, 14 down. Genesis 31. 10 eko wa family no na bomu na yakenkan nyamishira ke for nyamishira zo chi nyamishira ama ife nyamishira sof mame ereje kum nyamishira sof Johnson nyamishira papa yame Adom nyamishira baba Adom FM 106.3. 106.3 FM.